amantombazane. Engingathanda ukuyisho kumantombazana, guys, sinenkinga yokuthi into edala ukuthi i-G_B_V inyuke ukuthi kuyenzeka umfana akupanse akubambe ibele wena unganawo usika i-G_B_V until mina ngicabanga ukuthi i-G_B_V ukuthi umfana aze akubeke isandla. So engingathanda ukusho ukuthi if umfana ekupansa nani nani unelungelo lokumripotha kuthiwa i-part of i-G_B_V leyo. Bese nani bafana unelungelo lokuthi untombazana mayi-abuse-a noma uku-rape-a uyi-report ungacabangi ukuthi just because urishe intombazana ayikho into ekuthiwa i-rape yentombazana. Ngiyazi ukuthi ngingayijabulela but guys kwenzeka ukuthi ungarishwa untanga wakho urishwe umuntu omdala. So guys, if khona umuntu obonayo ukuthi hayi cha umama omdala usingalala naye i-part of rape leyo, ngiyabonga, uyayi-reporta. Unelungelo lokuripotha i-rape. I-rape ayiphumi kubafana kuphela, iyaphuma abantu besifazane. Angiyakulala nomuntu ona-60 years umngaka ungayibiza i-rape leyo nto. Thank you.